Il-Qorti tal-Appell dawret sentenza preċedenti li kienet ikkundannat lil ġurnal The Malta Independent tħallas 3,000 euro f'danni lil Brian Tonna u Karċini ta' Nexja BT wara li dawn kienu fetħu libel kontra l-ġurnal, libel li issa huma tilfu. Is-sentenza ġdida tajt li l-fatt li l-ġurnal jistaqsi l-mistoqsijiet huwa oltre milli leġittimu u li l-fatt li l-mistoqsijiet ma ntbatux qabel il-pubblikazzjoni tal-artiklu ma jfissirx li l-awtur u l-editur huma ħatja b'defamazzjoni. Fis-sentenza tiegħu l-imħallef Anthony Ellul spjega kemm hu dmir importanti tal-midja li taġixxi bħala watchdog fuq dawk kollha li huma fil-ħajja pubblika u li tirrapporta dak kollu li hu ta' interess pubbliku. Din is-sentenza tirreferi għal artiklu pubblikat fuq il-Malta Independent on Sunday ta' 8 ta' Mejju tal-2016 bititlu Panama Papers HSBC Investigation Expected into Alleged Fraudulent Documents Vouching for Keith Schembri and Malcolm Sherry. Flimkien ma' artiklu ieħor li der fuq il-portal tal-istess ġurnal fl-istess ġurnata bit-titlu Updated Keith Schembri Malcolm Sherry Deny Fraudulent Documents Allegations. L-ewwel artiklu kien jgħid li l-HSBC kien mistenni jiftaħ inkjesta dwar il-possibilità ta' preżentazzjoni ta' dokumenti mbagħbsa dwar il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u Malcolm Sherry, General Manager fil-kumpanija Casco tal-istess Schembri. Artiklu li kien marbut ma' blog post tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja. Fuq id-dokumenti msemmija kien hemm l-indirizz tal-fera tal-HSBC ta' Ħattart u kellhom id-data ta' 23 ta' Mejju 2013. Iżda din il-fera kienet għalqet fil-15 ta' Frar tal-2012. Keith Schembri u Malcolm Sherry kienu ċaħdu l qatt kienu preżentaw dokumenti mbabsa. Il-qorti konkludiet li l-malafama kienet tkun seħħet li kieku l-ġurnal kien allega li kienu Schembri u Sherry stess li kienu babsu d-dokumenti u li dan ma kienx il-każ. L-imħallef Ellul qal li ma kellux dubju li l-artiklu nnifsu ma kienx malafamanti u rrevoka l-multi imposti permezz tal-ewwel sentenza. Madankollu ordna ħlas ta' 500 euro wara li deru kummenti minn terzi fuq il-portal tal-Independent.